nama gidaara jala galtan khobarsoon mudhii quta haa masgida seenu harka dikadhaan turis waan deebisuun qabdu haba bilkisa faan way qaamsu yaan akka waan u qaamsine tokkummaan itti fufuu qabdi namu obboleeyye sabablee osoo hin jenne wal qabanne harka wal jabeeffanne tokkummaa keenyaan harka keenya rabbitti wal qaban wallahi rabbi irraa waa takkallee waa hin dhabnu qabu malaataan tiyyatuun akka faranjiitti appiil jeniini qorolla bareesiidhaas looyitee deebisti malaataan tiyyatuun akka faranjiitti appiil jeniini akka qorolla bareesiidhaas looyitee deebisti makalaakaa qabdi qorolla bareesii namni halkaniis guyyaas ilmaan gidaara jalaa zinaa dalaguus hundinuu masgida seene khirsaanatis beeta khirsaana seene islaamaatis masgida seene rabbi isaa yoo kadhate qorollaami waan feene rabbi kadhaadhaan firraa deebisna aafaata rabbiin karasaa irraa fide rabbi isaa goggoyfateeti firraa deebisa namni saniifu ala harka dhiqachuu wadaaja nyaachuu yaadaanuti harka dhiqadhaanu jechuu mootummaan ameerikaadhaa nam takkaaf dooraa lakum takka maddabe keenya saabunaa fi shaamboo gidaara jala kaa'e bishaan kaa'e goggojjuu harka dhiqadhaanu hin jee hin dhiqannu rabbi kadhannee firraa deebisna. Asni keenya karaa rabbii deebuu bichaadha malee wanni biraa wanni itti isaan jirtu takka illeenu wanni maa haasawaan tuni harka dhiqadhaan turis waan deebisuun qabdu. wanni deebisuu qabu karaa rabbii dichaa deebi'udha. Ilmi namaa karaa rabbii yoo deebi'ee rabbi isaatti toobate dhukkuba kana rabbiin dura baraareeyyeetiin abdiiraa qaba. Waa'ee qorollaa irratti yoo rabbi kadhachuu baatan ilmaan xiqqaa fi dubraa fi dardaraa fi abboo fi hayyoonis masgida seenanii rabbi isaanii booyuu baatan waan kana abaarsa mirga namaa dhiibamee dilii nama deemtee tan hundarraa dhufe waan kanatti goggofatanii deebifne dura baala siltaanaa fi sheekha kijibaymuu fi qeessi kijibaym turra baala siltaanaa hojjeta afeerrateeti dura nu dabra san hundaafu rabbii keenya goggoifannee firraa deebisu nutti hin dabru halkanii guyyaa kun tokkorra dhaabbannee rabbii keenya goggoifannaan takkallee nurraa deebisa islaama Muhammad jecha rabbiin dallansuu tana buuse rabbiin karaa dhugaa irratti rabbi kadhannee akka firraa deebisu halkanii guyyaa kuma kana ittisuudhaaf harka dhiqachuudhaan dubbiin harka dhiqachuudhaan halkanii guyyaa rabbi goggoifatanii tokkummaatti fufuudha malee har'a kaabaa'u duraan cufaniiti tokkummaa islaamummaa dha'uu fi tokkummaa nuti hin barana wayiin haqa keenyaan barbaannu dha'uudhaaf tana keessa haboo bilkiisa faan sababa godhatan tana nuti tokkummaa teenyaan rabbi kadhaadhaan firraa dha'uu qabna antanan dhaamsa qaba. Kana akkatti firraa ittisuu qabnu waa'ee biyya teenyaa keessatti kenjoo waa'ee uummata biitti gurguddoon tun irraa ijaa jirtu jecha nuti ekonomiinis waan hin dandeenyeef walirraa kumaandi poostii irra labsinee osoo hin ta'in laakiin rabbi kadhaadhaan malee furmaanni isaa dawaan isaa rabbi bira malee hin jiru waan dawaan isaa rabbi bira malee hin jiru tokkummaa keenya sabab sablammii osoo hin jenne osoo wal hin qabne namu obboleeyyee sabab sablammii osoo hin jenne wal qabannee harka wal jabeeffannee tokkummaa keenyaan harka keenya rabbitti wal qaban wallahi rabbi irraa waa takkallee waa hin dhabnu qabu karaa rabbiitiin malee waa takkallee karaa kana jalaa bu'uu hin dandeenye dhukkuba addunyaan irraa labsattee wal balaaleffattee kumaandi poostii labsee kan kumaandi poostii labsuu hin dandeenyu nuti biyyattii teenyaaf jecha waan kumaandi poostii labsuu hin dandeenyu kumaandi poostii tana rabbi irratti harka wal qabannee rabbiin akka nurraa kaasu balaa biyyaan tuute tana akka nu hin tuuhin rabbitti harka wal qabuu qabna. Haboo bilkiisa faan way qaamsu yaan akka waan u qaamsine tokkummaan itti fufuu qabdi namni walii galuu qaba. Akkuma waraabeysa abaaramee biyyaa beetti dalayduu waraabeysaatiis rabbi qilleensa irratti haayite waan tanaan dhaabsa qaba bu'aa mun qabdu maaliif miskiinummaa biyya seene Ameerikaan dooraa lakum tokko nam tokkoof maddabe nuti harka bishaan saabunaa fi bishaan tuwwan nu qopheessan rabbi nu haa baasu dhukkuba jalaa tanaan jechu jirammaan hamtuun tana waan qallaan ilaaluun qabnu akka xiinxalaa keenya ka siyaasaa jeetti Jawaar Mohammad ka haadha abbaan bismillah janii dhalan nu dabarsetti dhukkuba kana waan qallaan ilaaluun qabnu dhukkuba Ameerikaa ulaa cufachiise warri biyya tanaa laaftu laalee bilkeessa sabsaba jirtii jee nuti dhalaaga laayattee nuti immoo duwwaa olgalaa jan nuti halkanii guyyaa dalaynee jiraanna dhukkuba takka rabbi nuti nagini isaanuma irratti haa deebisu islaamni guutuu dhaabbatee halkanii guyyaa ilma dardaraa ka gidaara dhaabbatu intala dubraa ta gidaara dhaabbattu
ol sena masjida jani halkani guyya tokkummaa teenya itti fufnee rabbi kadhaatti fufu qabna rahmata isaa kadhachuu qabna tana dhaamsa qabna halkani guyya haddaan hin dhaabbanne nama gidaara jala galtan khobarsoole mudhii qutaa haa masjida seenu tanaan dhaamsa qaba galatoomi